Imirwano ikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu nkengero za Minembwe no hafi ya Baraka, aho amakuru aturuka mu baturage mu masoko yo muri aka karere avuga ko ibikorwa bya gisirikare byongeye kwiyongera mu minsi ishize. Ibikorwa by'imirwano hagati y'impande zihanganye byakomeje kuvugwa mu bice byinshi byo misozi miremire ya Fizi na Mwenga. Hari amakuru yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ubu ngubu tuvugana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barimo kwegera neza marembo ya Baraka, ndetse no ku ruhande rwa leta hakaba hari ibimenyetso bikomeye cyane by'uko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo abakomeje kugira ubwoba no guhunga ku bwinshi. Hari abavuga ko mu duce tumwe na tumwe habaye imirwano ikomeye cyane, ari nabyo byaje gutuma rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo ubu tuvugana bamaze gukuraho interinete mu bice bitandukanye byo muri Fizi. N'amakuru avuga ko bari mu mugambi ukomeye cyane wo gutegura ibitero abigomba kugabwa mu Minembwe no mu bice bya Pwezero hagamijwe kongera kwisubiza ibice bitandukanye bambuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kugeza ubu ngubu ibintu bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru mu bihe by'intambara. Rero ndagira ngo mbwire yuko kugeza ubu urugamba rumeze nabi muri ibi bice. Amakuru aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ubu ngubu abakomeje gukaza umurego ni muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, aho n'ubundi amakuru avuga yuko hafi neza muri aya marembo y'uyu mujyi wa Baraka ngo hagaragaye kumvikana urusaku rw'amasasu menshi mu masaha y'umugoroba kuri uyu munsi. Bikaba bivuga rero ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaze kugira ubwoba bwinshi cyane. Bikaba bivuga yuko barimo kugenda bahunga bigira inyuma, abagenda baberekera uyu mujyi wa Baraka. Amakuru aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kugenda basatira uyu mujyi, bivuze yuko nta gihindutse abarwanyi b'intare za Sarambwe abagomba kuza kwinjira muri uyu mujyi byihuse cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere turi gukubita tubangura, ariko nanone ndongera nkwibutse nkorere like kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe uraza kuba ugize neza cyane. Dukomeje n'aya makuru, nyemerera rero aya makuru tuyerekeze Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haturutseyo inkuru ikomeye cyane kandi yihutirwa, anifuza yuko twagarukaho kuri aya masaha. Leta ya Kinshasa imaze guha gasopo ikomeye cyane mu butumwa butoroheje. Ni ubutumwa rero bumaze kugenerwa bategura imyigaragambyo, no kuvuga ruhande rutavuga rumwe na leta ya Kinshasa muri uyu mujyi. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gutangaza ko izafata ingamba zikomeye cyane mu gihe haramuka habaye imyigaragambyo yateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yateganyijwe kubera i Kinshasa ku itariki 22 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026. Ubuyobozi buvuga ko bugamije gutuma iyi myigaragambyo itaba cyangwa se ikaba mu mahoro, ariko abakanaburira ko abatazihanganira ibikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano n'ituze rusange y'abaturage. Iyi myigaragambyo yari yabanje guteganywa ko igomba kuba tariki 8 Nyakanga muri uyu mwaka, ariko ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa rizwi nka Coalition Article 64 ryaje kwisubiraho basubika iyi tariki
ni nyuma y'ubutumire bwo kujya mu biganiro hagati yabo na leta ya Kinshasa. Ibiganiro cyangwa se ubutumire bahawe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye usanzwe ari na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwa Afurika, akaba ari we wabatumiye. Rero akaba ari ibiganiro byabaye uyu munsi mu nama yayobowe na minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe umutekano n'ubutegetsi bw'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Jacquemaine Shabani. Yavuze ko guverinoma itazihanganira ko hakorwa imyigaragambyo, ikavuga rero ko ngo hagomba kubahirizwa itegeko nshinga, ariko kandi ashimangira ko abagomba gukora mu buryo bwubahiriza amategeko. Yaburiye kandi uwo ari we wese wagerageza guteza imvururu muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusenya ibikorwa remezo cyangwa guhungabanya umutekano w'abaturage ko azahanwa bikomeye hakurikijwe amategeko y'iki gihugu. Iki cyemezo kije mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba ubushyamirane bwa politike, cyane cyane hagati y'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu minsi ishize batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje gusaba impinduka mu miyoborere no kwamagana bimwe mu byemezo bya leta, mu gihe ubuyobozi bwo bushimangira ko bugomba kubungabunga ituze n'umutekano w'abaturage. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga baravuga ko imyigaragambyo yo kwa 22 Nyakanga muri uyu mwaka ishobora kuzaba ikigeragezo ndetse n'ikigereranyo gikomeye ku mpande zombi. Ku ruhande rumwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bifuza kugaragaza ibitekerezo byabo mu bwisanzure, naho ku rundi ruhande guverinoma irashaka kwirinda ko habaho ibikorwa byavamo imvururu cyangwa urugomo nk'ibyigeze kuvugwa mu myigaragambyo yabanje. Mu gihe imyiteguro ikomeje, abaturage ba Kinshasa n'abakurikiranira hafi bya politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gutegereza kureba niba iyi myigaragambyo izabera cyangwa se ikaba mwituze nk'uko guverinoma ibisaba, cyane cyane niba ngo hari ibibazo birenze kuri iri tuze. Leta ya Kinshasa ngo izakora ibikomeye cyane kandi ngo izihaneza abazaba ari muri iyi myigaragambyo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, dukubita tubangura n'aya makuru, ni munyemerere mbabwire ko Loni imaze gutabariza abaturage bo mu Minembwe. Ni ibintu bikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, munyemerere mbabwire yuko raporo ya Loni igaragaza impungenge ku mibereho y'abaturage b'abasivile bafatiwe mu ntambara muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo nshya y'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni yagaragaje impungenge zikomeye ku mibereho y'abaturage bo mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi raporo ivuga ko ubukana bw'imirwano bwatumye abasivile benshi basigara bafungiranye hagati y'impande zihanganye, bikabangamira ubuzima bwabo n'itangwa ry'ubufasha bw'ibanze kuri abaturage. Nk'uko iyi raporo ibivuga, kuva mu mpera za Mutarama muri uyu mwaka, ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abandi bafatanya mu bya gisirikare ngo bagiye bagaba ibitero mu bice bitandukanye bya Minembwe, bahanganye n'abarwanyi batwirwaneho ndetse na Alliance Fleuve Congo 23. Iyi raporo ikavuga rero ko ngo hakoreshejwe imbaraga za gisirikare muri aka gace, ibintu byatumye abaturage rero basigara mu kaga n'akangaratete. Kugeza ubu yaba abaturage bagiye
abangirizwa ibyabo, yaba bagiye baraswa, yaba bagiye bafatwa abunyago, aba bose Loni irabatabariza ikavuga yuko babayeho nabi. Impuguke za Loni rero zigaragaza ko abaturage benshi cyane cyane abo mu muryango w'abanyamurenge batuye Minembwe no mu nkengero zaho basigaye iheruheru kandi bari hagati y'urupfu n'umupfumu kugeza ubu. Ubuzima n'imibereho yabo ngo bimeze nabi cyane kugeza ubu. Rero aba baturage bakaba barimo gutabarizwa. Loni irasaba leta ya Kinshasa ko ikwiriye gukora ibikomeye kandi byihutirwa mu rwego rwo gutabara abaturage b'abanyamurenge batuye mu Minembwe no mu nkengero zaho. Raporo ivuga ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2026 inzira nyinshi zinjira cyangwa zisohoka muri Minembwe zafunzwe kubera imirwano, ku buryo kugeza muri Gashyantare muri uyu mwaka uburyo bwonyine bwo kuhageza ibikenerwa cyangwa se ubufasha ngo byabaye ubwikorezi bwo mu kirere. Ibi rero ngo bikaba byaragiye bigorana cyane, bikaba rero byaragize ingaruka zikomeye ku itangwa ry'ibiribwa, imiti n'ubundi bufasha bw'ikiremwa muntu. Iyi raporo inagaragaza ko impande zose zishinjanya ibikorwa bishyira abaturage mu kaga. Hari ibirego bivuga ko bamwe mu basivile babujijwe kuva mu gace k'imirwano, ndetse hakavugwa no gushaka kwinjiza bamwe mu rubyiruko mu bikorwa bya gisirikare ku gahato. Loni ivuga rero ko ibi birego bikwiye gukorwaho iperereza kandi ko nibyemezwa byabinyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Ku rundi ruhande, raporo ivuga ko abayobozi ba Twirwaneho na Alliance Fleuve Congo 23 bashinja FARDC n'ingabo z'u Burundi kugaba ibitero byo mu kirere byagize ingaruka ku baturage, bamwe bakicwa, abandi bagasahurwa, abandi bagahunga. Nshuti bakunzi b'Ibendera TV, turi kumwe kandi muri aya makuru. Nyemerera none nongere ngusabe unkorere like, niba wamaze kugera hano nkorere like, uraza kuba wigize neza. Niba ari bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Twerekeje nanone mu gihugu cya Tanzania. Polisi y'iki gihugu iratangaza ko yamaze kuburizamo umugambi mubisha wari ugambiriye kwivugana bamwe mu bayobozi bakomeye. Polisi ya Tanzania yatangaje ko yafashe abantu bakekwaho kugira uruhare mu mugambi wo guteza imyigaragambyo no gukora ibikorwa by'urugomo, birimo no kugaba ibitero ku bayobozi bakuru ba guverinoma. Ibi byatangajwe ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 5 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026, bitangazwa n'umuvugizi wa polisi ya Tanzania yitwa David Misime. Ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bo mu mujyi wa Dar es Salaam ahazwi nka Sabasaba, ni imwe muri kagurisha mpuzamahanga y'ubucuruzi. Mu kiganiro rero uyu yatangiye akaba yavuze ko hamaze kuburizwamo umugambi mubisha wari ugambiriye guhitana abayobozi bamwe na bamwe bakuru ba guverinoma. Iyi polisi ivuga ko umutekano w'igihugu urinzwe, ndetse ko inzego z'umutekano zikomeje gukurikirana abantu bake bakekwaho gushaka guhungabanya ituze rusange. Misime yavuze ko nubwo hari abantu bake bakekwaho ibikorwa byo gutegura imyigaragambyo itemewe n'amategeko no gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gushishikariza urubyiruko gukora ibikorwa by'urugomo, inzego z'umutekano ngo ziri maso. Polisi y'iki gihugu kandi ivuga ko iperereza ryagaragaje ko hari abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga n'amatsinda yo kuri interineti mu gukwirakwiza ibitekerezo byo gukangurira urugomo abaturage.
bimwe mu byo bashinjwa harimo gushaka kugaba ibitero ku bayobozi ba guverinoma, gusenya no kwangiza imitungo ya leta n'iy'abantu ku giti cyabo, gutwika amashuri ndetse no kugaba ibitero ku nzego z'umutekano hagamijwe kubambura intwaro. Polisi yemeje ko bamwe mu bakekwaho ibyo bikorwa bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo abakorweho iperereza, nubwo itigeze itangaza umubare w'abamaze gutabwa muri yombi. Bwana Misime yasabye abaturage gukomeza imirimo yabo ya buri munsi nta bwoba, anasaba gukorana n'inzego z'umutekano batanga amakuru ashobora gufasha gukumira ibyaha. Polisi yasoje ivuga ko yiyemeje kurinda abaturage bose no gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, muri kumwe natwe, munyemerere dukomereze aya makuru kuri iyi ngingo. Ni ingingo nayo ikomeye igeze ku Ibendera TV. Abakomando mureba rero nabo muri Nigeria, ugeze ubu tuvugana, Nigeria reshinja Afurika y'Epfo ubwicanyi bukomeye cyane. N'ubwicanyi bumeze gute rero? Ni munyemerere mwigire hafi y'inkuru nayo tuyinjiremo ku buryo burambuye, hanyuma kandi munyemerere iyi nkuru tuyinjiranemo akantu ko kandi. Nigeria imaze gutangaza ko abaturage bayo bagera kuri 2 bishwe urw'agashinyaguro muri Afurika y'Epfo, mu gihe icyo gihugu gikomeje kugaragaramo umwuka mubi w'ubushyamirane hagati y'abaturage n'abimukiraho, havugwa kwiyongera kw'ibikorwa byo kwibasira abanyamahanga n'urugomo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Nigeria yavuze ko Emeka Charles Irowebu, umwe mu baturage bayo, bivugwa ko yishwe kuwa 28 Kamena muri uyu mwaka, yishwe n'abapolisi bo mu mujyi wa Pretoria ni muri Afurika y'Epfo. Amakuru agera ku Ibendera TV kandi avuga ko polisi yakoresheje imbaraga z'umurengera ubwo yari ifite Irowabo igamije kumuhata ibibazo bino byaje kumuviramo urupfu. Undi muturage Nigeria batabariza no witwa Musa Yunana Joe, uyu yari umucuruzi nawe yishwe uwo munsi n'abantu bitwaje intwaro bo muri Afurika y'Epfo, bamuteze bakamutegera mu mujyi wa Emerareni. Ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo ntacyo buratangaza kuri aya makuru y'aba bantu bagera kuri 2 bishwe urw'agashinyaguro. Ubu tuvugana rero, Nigeria yavuze ko ibi byabaye mu gihe muri Afurika y'Epfo hakomeje kugaragara ibikorwa by'urwango n'ivangura rikorerwa abimukira, aho abaturage bagera ku 25,000 bakomoka mu bindi bihugu bya Afurika bamaze gusubizwa mu bihugu byabo, barimo n'abanyanigeria bagera kuri 700 bose. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Nigeria yavuze ko Irowebu yishwe n'abapolisi bo kuri sitasiyo ya Tuchwani, ni mu gihe Joe yishwe ubwo yaterwaga hanze y'iduka ye. Nigeria yatangaje kandi ko Afurika y'Epfo igomba gufata ingamba zikomeye zo kurwanya ibi bikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi, inaburira ko ishobora kugeza iki kibazo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo kurega iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Bikaba bivuga rero ko mu gihe Afurika y'Epfo yaba ijyanwe mu nkiko kubera ubu bwicanyi bw'aba bantu, byanze bikunze yazahura n'ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko n'ubundi hamaze iminsi ibihugu bitandukanye byinubira ko abanyagihugu ba Afurika y'Epfo bahohotera abimukira baherereye aha muri iki gihugu.
Ku rundi ruhande kandi Nigeria yatangiye no gutegura dosiye y'indishyi ku baturage bayo bahatiwe gusubira mu gihugu cyabo igitaraganya, aho ivuga ko iri gukusanya amakuru y'ubucuruzi n'imitungo abasize muri Afurika y'Epfo. Leta ya Afurika y'Epfo yo yavuze ko idashobora kwishyura indishyi, inasaba abanya-Nigeria bashobora kugurisha imitungo yabo ku isoko ry'imbere mu gihugu. No kuvuga ngo yasabye ko abanya-Nigeria ababishaka bashobora kugurisha imitungo yabo imbere muri iki gihugu. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mugidukurikiye muri kumwe natwe muri aya makuru, nimunyemerere nongere mbashimire cyane kandi mbahe ikaze muri aya makuru. Ni ikaze mbaha ku buryo busesuye muri aya makuru agezweho kuri aya makuru hamwe na Mukada ku Ibendera TV. Nshuti bakunzi bacu rero mudukurikiye, nimunyemerere mbabwire yuko ubu ngubu tuvugana tumaze guhindura ingingo, tunerekeje mu ngingo ikomeye cyane. Ni inkuru itari nziza imaze kujya ahagaragara kandi imaze kumenyekana kuri Perezida Paul Biya wa Cameroon. Uyu mukambwe ibye bikaba bitameze neza kugeza ubu ngubu tubabwira. Hatangiye kwibazwa byinshi ku buzima bwa Perezida wa Cameroon yitwa Paul Biya, nyuma yuko hagaragaye amakuru avuga ko bamwe mu bagize umuryango we wa hafi bagiye kumusura mu Busuwisi, aho amaze igihe ari mu mujyi wa Geneva. Amakuru yashyizwe hanze na Jeune Afrique avuga ko Paul Biya n'umugore we Chantal Biya bavuye muri Cameroon ku itariki 7 Kamena muri uyu mwaka w'2026 bajya i Geneva ku mpamvu z'uburwayi bw'uyu perezida. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru mpuzamahanga kandi aragaragaza ko abo mu muryango wa Perezida Biya barimo bamwe badakunze kugaragara mu ngendo zo mu mahanga bageze mu Busuwisi mu minsi ishize. Bamwe batekereza ko yaba arembye cyane ku buryo ashaka akuraga ibye abo mu muryango we. Perezida Paul Biya yajyanwe mu ivuriro ryihariye mu Busuwisi nyuma yo kumva atameze neza. Mu gihe cy'ibirori byo kwizihiza umunsi w'igihugu wabaye kuwa 20 Gicurasi muri uyu mwaka, icyakora guverinoma ya Cameroon yahakanye ibyo bivugwa, ishimangira ko Perezida Biya atigeze ajyanwa mu bitaro. Umuvugizi wa guverinoma yitwa René Emmanuel Sadi yavuze ko Perezida Biya ari Geneve ariko ko atari mu bitaro kandi ko akomeje gukora inshingano ze nk'umukuru w'igihugu. Yamaganye kandi amakuru avuga ko arwaye bikomeye, ayita ibihuha bidafite ishingiro habe na gatoya. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV muri kumwe natwe muri aya makuru rero, munyemerere mbatangarize ko tuganye ku musozo w'aya makuru twagarukaga kuri aya masaha. Ndabashimira cyane mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Nuko rero nimugire ijoro ryiza, hanyuma mukomeze kurindwa n'Imana. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Bye, ciao ciao.